وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن جت الله يقول الله هوري دين إن جت الله الله هوري دين ترنوي إن جت الله هوري دين إن لورو Undang ben gasani hanu tawi endo wi oɗo bat neɗɗo fof yo heɗomo to ɓernde mum heɗagol haqiqa muɗum gueɗe jo ko haalete e makko ko liiman makko ina jilla e muɗum o wi kanko hoso limanu makko jilli e ko jogori haalede ɗo ko o wonta was limanu makko o heɓtoyat limanu makko ñalawma darga o heɓtoyat limanu makko ñalawma darga o wi o heɓtoyat limanu makko ñalawma darga nande ɗum ina wona sababu neɗɗo maayde e timmode moƴƴere o wi nande ɗum ina wona sababu neɗɗo maayde e timmode moƴƴere ko hasi kono mo jogorani dañde ɗum tawa nanata ɗum o wi ko hasi kon mo jogorani dañde ɗum tawa nanata ɗum Allah ne wonno ko poolɗo o wi Allah ne wonno ko poolɗo so wi ina rokka rokkat so wi ina rokka rokkat o wi on so wiɗi ina rokkat nde wonno kadi ko poolɗo o wi nde wonno kanko ko poolɗo dokkal ko kanko feccere ɗum ɗe o jolaka ɗokkude ɗumen ɓe ɓen tawetake o wi dokkal ko kanko feccata ɗum de o jolaka rokkude ɗumen ɓe ɓen tawetake ɗo noon ko dokkal moƴƴal nde wonno o wi ko dokkal moƴƴal ɗo noon hande oɗo subaka ko dokkal moƴƴal o wi ɗo noon hande oɗo subaka ko dokkal moƴƴal kabine ardinde kaaɗo o haala o wi ko waɗimo ardinde kaaɗo haala ko adinde kaalanni ko ko adinde o haalata ko ko bale haqqillaji ɗi ina tawne sabu reertude e moƴƴere e kisal ɗo henna o e oɗo subaka o wi ɗo henne e oɗo subaka woni anniyam ko firande en salatul fatihi o wi woni anniya makko ko firande en salatul fatihi ko adinde Allah tagata tagooje tawi salatul fatihi ina to muɗum ina juuli toon e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama to caggal toon nde o tagimo o tagi ko juulaaɗo makko o wi o tagimo ko juulaaɗo makko o wurnimo ko juulaaɗo makko o nawimo ko juulaaɗo makko o heddimo ko juulaaɗo makko ila abadil abadi o on salatu noon o wi ko on salatu noon gonni ɗo joni e haalde mbiɗo fira o woni ɗo joni e haalde omo fira soko tawi liman neɗɗo yowitima e Allah toon o wi soko tawi limanu neɗɗo yowitima e Allah toon ma walla ni nani tan no ngal jowitorgal wayi toon o wi ma walla nani tan no ngal jowitorgal wayi toon ɗum jilli e ruhu muɗum tawi suwata o maayi wawa bonde ko omo firta ko Allah fewni o wi o wawa bonde ko omo firta ko Allah fewni o wi kanko on o wawa bonde ko omo firta ko Allah fewni on sanga tawata ko Allah ƴetti limanaɗal makko
jilli ene laaɗo Allah o wi on saaga tawata ko Allah ƴetti limanagal makko jilli ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama sallallahu alayhi wa sallama Allah waɗi noon so Allah waɗi noon kanko o waawa wadde ko wona noon o wi so Allah waɗi noon kanko o waawa wadde ko wona noon kanko e seytane e fittane so ɓe ndendi ɓe mbawa wadde ko wona noon o wi kanko e seytane e fittandu so ɓe ndendi ɓe mbawa wadde ko wona noon hada kullan litarghibi wa lilhassi ala istima'i ma aqulu o wi ɗum ɗo fof ko sababude derɗingol e kirƴingol e heɗade ko haalata ko miɗen haala ɗum noon joni o wi omoni haala ɗum noon joni Allah to jaati mum o wi Allah ko Allah to jaati mum tabaraka wa ta'ala tawi ko kanko e hoore makko omo muuyi tagde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ay ngon muuyo de o wi ko e ngon muuyo de ayi ngon muuyo de o wi ayi ngon muuyo de ko ngon dari woni nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ngon dari woni nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o juuli kanko Allah e ngon muuyo on saha on salatu nde o fuɗɗi feeñande on maana makko hono muuyo makko ngo o feeñani ɗum noon nelaaɗo falti tagi tawi to kay kam ko goodal Allah o woodi toon ɓaawo nden noon Allah muuyimo toon juule makko toon salatul fatihi ɓaawo noon Allah muuyimo toon juuli e makko toon salatul fatihi on sanga noon o waɗi tajalli e on maana o feeña kanko Allah o feeñani muuyo makko ngon o wi on saha o waɗi tajalli e on ɗon maana o feeñani muuyo makko ngon o yaltini nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o woodi goodal mana tagaaɗo kono ko hakkunde makko tan e Allah kono noon o wi ko hakkunde makko tan e Allah tawi hay hunde woodani o heddii ɗon omo rewa Allah nde wonno noon Allah ko karallo o wi nde wonno noon Allah ko karallo nde feeñanimo to nde waɗi nde muuyo muɗum muuyimo nde o wi nde muuyo muɗum muuyimo nde tawi ina muuyi e nder makko tagooje mum ɗe fof o wi tawi ina muuyi e makko tagooje muɗum ɗe fof nde muuyo Allah muuyimo nde o wi nde muuyo Allah muuyimo nde tawi Allah no muuyi e nder muuyo muɗum he tagge nder makko tagooje ɗe fof o wi tawi Allah ina muuyi e nder muuyo muɗum he tagde e makko tagooje ɗe fof nde o yaltinimo kanko tan o feeñi tagooje ɗe ina cuuɗi e makko woni ko kanko tan yaltitawo woni ɗon omo rewa Allah ha Allah muuyi yaltinde heddiɓe ɓe e makko kadi yaltini kadi ɗimmi woni heddiɓe ɓe e makko o wi ha Allah muuyi kadi yaltinde heddiɓe ɓe yaltini heddiɓe ɓe ɗimmi won e makko kanko noon ko yaltinimo ko omo joganimo arsikaji makko ɗin ko ɓaawo nden o tagimo nde o neldamo arsikaji ɗin koye ɗin woni ko andirta Allah koye ɗin woni ko Allah ɗoydirtamo ɗe tagooje ne nden o tagi ɗumen ha goni jaatiji darima ɗin kadi ne omo moyani ɗumen arsikaji muɗum en kadi kanum enne bange o wi ɗin kadi ne omo muyani ɗumen kanum enne arsikaji mumen kanum enne bange hay so tawi
hay so tawi ɗin ne jalti koye arsikaji nelaɗo Allah he sallllahu alayhi wa sallam hay so tawi ɗin ne jalti ko e arsikaji nelaɗo Allah he sallllahu alayhi wa sallam ɗo fof muyo ngo ina darniri ni nelaɗo ina darniri ni arsikaji nelaɗo o wi ɗum ɗo fof muyo ngo tawi ina darniri ni nelaɗo ina darniri ni arsikaji nelaɗo ina darniri ni ko tagata e nelaɗo ina darniri ni arsikaji ko tagata e nelaɗo tawi ina darniri ni arsikaji tawi ina darniri ni ko tagata e nelaɗo ina darniri ni arsikaji ko tagata e nelaɗo omo ɗum ɗo fof ɗum ɗo fof muyo ngo ina waddi hen l'islam gila to muyoto o wi ɗum ɗo fof muyo ngo ina waddi hen l'islam gila to muuyito gila to muyoto gila noon to muyoto nelaɗo yaltidi koye gon l'islam koye on muyo l'islam o wi nelaɗo Allah yaltidi koye on muyo l'islam kamɓe ɓeɗo yaltidi koye on muyo l'islam kamɓe ɓeɗone kadi ɓe jaltidi koye ngon muyo l'islam ayi wonde godal maɓɓe e kañum e madadu maɓɓe e kañum e l'islam ko ɗe gueɗe kadi o wi ayi wonde godal maɓɓe e wonde madadu maɓɓe e arsika e l'islam ko ɗe gueɗe tati gotel hen fof ne sindodiri e ɗe gueɗe tati gotel hen fof ina sindodiri e ɗeɗo gueɗe tati nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wujudu mum fof ne sindodiri e madadu ne sindodiri e l'islam o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam godal muɗum fof ina sindodiri e madadu ina sindodiri e l'islam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam godal muɗum ngal o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam godal muɗum ngal ina sindodiri e madadu ina sindodiri e l'islam ina sindodiri e madadu ina sindodiri e l'islam kamɓe godal maɓɓe ngal ina sindodiri e madadu ina sindodiri e l'islam o wi kamɓene godal maɓɓe ngal ina sindodiri e madadu ina sindodiri e l'islam sa nani ngoɗo firo pular o wi sa nani ngoɗo firo pular ilene fawanma e dow maggo firo salatul fatihi o wi joni noon o woni fawanma e dow maggo firo salatul fatihi Allah noon juuli e nelaɗo e oɗo sifa mo kalmi o wi Allah noon juuli e nelaɗo e oɗo sifa mo haali eɗen faami kam oɗo sifa tafsilaji muɗum mbaɗa koye muuyo o wi eɗen fahami kam oɗo sifa tafsilaji muɗum mbaɗa koye muuyo eɗen faami kadi muuyo koto jaati Allah woni o wi eɗen faami kadi muuyo koto jaati Allah woni on saha noon Allah juuli e nelaɗo Allah e oɗo tafsil o wi on saha noon Allah juuli e nelaɗo Allah e oɗo tafsir o wi allahumma ya an Allah o wi allahumma ya an Allah o noddi hoore makko o noddi hoore makko o wi salli ewa ya juul ala sayidina e koho amen Muhammadu o wi ala sayidina e koho amen Muhammadu ayi ko ɗemgal mana ko taga e Muhammadu ko o wi ayi ko ɗemgal ko taga e Muhammadu ko wonno ko ɓen juulata e makko nde wonno o wi ko ɓen juulata e makko andi noon on saha ko kanko woni ɗemgal maɓɓe o wi andi noon on saha ko kanko woni ɗemgal maɓɓe tawi ɓe ngala sabu ɓe ngala sabu o wi sabu ɓe ngala kono noon mana o kono noon ɗemgal maɓɓe ngal kono noon o wi ɗemgal maɓɓe ngal to muuyo ko ngal o huccitiri e ko muuyi ko ngal o huccitiri e ko muuyi ko ewa jaatiji maɓɓe to muuyo ko ɗin jaatiji o huccitiri e ko muuyi ko o wi ko ɗin jaatiji o huccitiri e ko muuyi ko woni ko kamɓe muuyaɓe ɓe juulata e makko kono wata yejjid ko ɓe muuyo kono hoto yejjid kam ko ɓe muuyo taw ko jaati kamɓe ɓe garani taw ɗum waɗi salatul fatihi o woni ko Allah kisa o wi ɗum waɗi salatul fatihi o woni ko Allah kisa kam juuli e nelaɗo Allah oto ƴeew ko haala ka ummoto e maɓɓe ko ala ka ummori ko e maɓɓe kono noon koto muuyo o wi ala ka ummori ko e maɓɓe kono noon koto muuyo tawi kamɓe e ɓeto nder muuyo Allah muuyo noon ko jaati Allah o wi ko jaati Allah allahumma salli ala sayyidina Muhammadin o wi allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi
alfatihi uddiɗɗo lima ughliqa ko soka nde o woni muuyo nde tawi ko omo soka toon e gandal Allah e goodal Allah wona goodal makko koye nder muuyo o woni on sanga noon o Allah waɗira jalli muɗum yaltinimo e muuyo muɗum finninimo o wi ko Allah waɗi to tajalli yaltinimo e muuyo muɗum feññinimo ɗum noon on mana on ngol ɗon jaltugol o wi on ɗon mana ngol ɗon jaltugol tawi ina heddi toon yaltani madadu makko o ina heddi toon yaltani tajalli jogorɗo yaltinede makko o eywa ɗum ɗon kanko e ɓen fof ɓe gonno ɓe jokano koye wasede joni noon kanko ko udditiɓe ɗo ko ɓe jogorɓe arde kamɓene o wi kanko ko udditiɓe ɗo ko ɓe jogorɓe arde kamɓene ɗum noon kanko e teskiyede e maɓɓe e madaduji jogorɗi arde ha muuyo Allah ngono woori fof ko kanko adi yaltinede hen ɗum noon alfatihi kanko woni uddiɗɗo lima ughliqa ko soka so tawi a naniri ni ma ughliqa ko soka ko koko heddi tawa ina woni tawa e gandal Allah ko eta jalli ɗimmijo o hono ko jogori tagede makko ko e madadu mum e l'islam mum e hunde madadu makko e hunde e l'islam makko fof tawi nani soki tawa e adamu o wi fof tawi ina soki tawi inani soki tawa e adamu kono gila o yalti ina wayno hankadi ko fof yalti ɗum noon wi'a tawde fof jogori ko yaltirta ko kanko o wi tawde fof jogori ko yaltirta ko kanko alfatihi kanko woni uddiɗɗo lima ughliqa ko soka fof ko sokano e wasede o udditi ɗum to wasede o addi ɗum e woodede ɗum woni alfatihi uddiɗɗo lima ughliqa ko soka ɗon so tawi neɗɗo nani ɗon o wi ɗon so neɗɗo naniri noon ma andu ala ko heddi ko wona Allah ko natani e oɗo ma lima ughliqa ko natani e oɗo ma lima ughliqa o hay hunde heddaki ko naati e lima ughliqa so wona tan tawa naati e lima ughliqa wal khatimi kanko woni timminɗo lima sabaka ko ardi kanko joni tajalli sani o feñande ɗimmide nde hono tago ɗimmiwo ngo kanko udditi ɗum kanko timmitiniri ɗum tago arwaniwo ngo nde o feeñi kanko tan tawi ko heddi ko tagaka ina woni tawa e muuyo yaltani ina tawi ɗum ina heddi tawa timmani koye makko jeeya o wi tawi ɗum ina heddi tawa timmani koye makko jeeya ko woni toon e madaduji tawi yaltani tawi ɗum tawa timmani ɗum noon kadi ne ko kanko timmitini ɗum o wi ɗum noon kadi ne ko kanko timmitini ɗum sabu ko barke makko ɗum tagira ko barke makko madaduji ɗi gardi o wi sabu ko barke makko ɗum tagira ko barke makko madaduji ɗi gardi ɗum woni alhatim timminɗo lima sabaka ko ardi o wi ɗum woni alhatimi timminɗo lima
ma sabaka ko ardi ko jaati makko kanko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ta jallil lawwalu o wi ko ardi ko jaati makko kanko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eta jallil awwal mana ko timmitini ko ta jalli makko kanko nelaaɗo assani ɗimmiijo o wi ɗum noon de ko timmitini ko ta jalli makko kanko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam assani ɗimmiijo o ɗum waɗi ko kanko woni fatihu kanko woni khatimu o wi ɗum waɗi ko kanko woni fatihu ko kanko woni khatimu kanko woni uddiɗɗo ko kanko woni timminɗo o wi ko kanko woni uddiɗɗo ko kanko woni timminɗo aywa nasiril haqqi nasiril haqqi ballirowo Allah bil haqqi e gollude l'islam en kaalino muuyo ngo Allah na muuyi l'islam o wi en kaalino muuyo ngo gila to aɗani wonde tawi Allah ina muuyi l'islam kanko noon woni ballirɗo Allah gollude l'islam o wi kanko noon woni ballirɗo Allah gollude l'islam haqqu gadana o ko Allah haqqu ɗimmiijo o ko l'islam o wi haqqu gadana o ko Allah haqqu ɗimmiijo o ko l'islam nasiril haqqi ballirɗo Allah bil haqqi e gollude l'islam nasiril haqqi ballirɗo Allah bil haqqi e gollude l'islam wal haadi e pewnowo ila siraɗika faade laawol ma almustaqimi poccingol ɗum koye madaduji ko Allah waɗi ko Allah ɓeydanimo waɗanimo madadu omo anditira Allah ko andiri Allah godal Allah eno rewiri Allah ko Allah mana ardi ɓernde makko nde hollimo Allah on ɗon idrak makko o wi on ɗon idraku makko ko on o fewniri ɓerɗe keddiɗe paaɗe e Allah fof kuccite e Allah o wi ko on o fewniri ɓerɗe paaɗe e Allah fof kucciti e Allah ɓerɗe fof kuccinnode e Allah dañoy toon idrak o wi ɓerɗe fof kuccinnode e Allah dañoy toon idraku ko kanko woni haadi ila siratikal mustaqim fewno faade e laawol ma poccingol o wi ko kanko woni haadi ila siratikal mustaqim fewno faade e laawol ma poccingol ngol ko idrak ko andude Allah o ngol wiyete siratikal mustaqim o wi laawol maɗa faade Allah ngol ko idrak ko ɗum wiyete siratikal mustaqim wa ala alihi e wondiɓe makko e koreji makko woni wondiɓe makko ɗo notiɓe no e o manat nder jiiɗe siratikal mustaqim o wi notiɓe mo e oɗo maana ɓerɗe muɗum en gaddi e siratikal mustaqim ɗum ɗo yo Allah juule makko o wi yo Allah juule makko haqqa qadrihi fodde makko ko ta jalli e dendagal maratibu ko Allah feeñanno e tagoje fof ɗum woni fodde makko to adadu toon omigdarihi e fodde makko to madadu to hol ɗum mana siraɗikal mustaqim e ɓerɗe gabbiɗe ma ɗe wondude e ɓernde makko fof ɗum woni migdarihil azim o wi holi ɗum siraɗikal mustaqim idraku makko e ɓernde e kala ɓerɗe gabbiɗe mo e on siraɗikal mustaqim ko ɗum woni madadu makko e ɓerɗe gabbiɗe makko ɗum woni migdarihil azim o wi madadu makko e ɓerɗe gabbiɗe e madadu makko he fof ko ɗum wiyete migdarihil azim gabbiɗe makko e idraku biyaɗo o hono peewal biyagal ngal o wi gabbiɗe e makko e hono idraku o hono peewal biyagal ngal fodde mana yaajgol gandal mumen Allah e mawnugol gandal mumen Allah e yaajgol gandal makko e Allah e mawnugol gandal makko e Allah o wi fodde yaajgol gandal makko e Allah e mawnugol gandal makko e Allah e yaajgol gandal addiɓe e makko e Allah e mawnugol gandal mumen e Allah qadrihil azim ɗum woni migdarihil azim اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين kala ko mbaɗɗen e ɗum yonata ko ɗum tan kadi woodani en yettude Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko e njurumdeeru makko e ɓural makko eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin ndeɗo moƴƴere nde o waɗi hen e muɗum o rewni sababuyeji ɗi e ceerno men e seeremɓe muɗum ha yetti cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala anhu ha yetti nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama ngol ɗo moƴƴangol en mbawa yettudemo no foti yettirede hen eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñagomo kanko allah subhanahu wa ta'ala ɓe waɗi sababuyeji ha ɗum yetti en ceerno men e seeremɓe muɗum eɗen mbiya yo allah yoɓɓe moƴƴere yo allah yoɓɓe jobdi moƴƴiri jobdi moƴƴiri nde o handiriɓe to makko oɗo batune kadi en nani ɗum hay sinno haala ka ina toowi
kam noppi meɗen nani kono kam noppi meɗen nani kadi Allah ina rokki en ɓerɗe gonɗinoje kadi Allah ina rokki en ɓerɗe gonɗinoje ko nanɗen hen ko eɗen piɓi ɗum eɗen jaɓi ɗum eɗen gonɗini ɗum ɗum waɗi ina yetti ɓerɗe men eɗoni ko ɗum waɗi ina yetti ɓerɗe men eɗen tini ɗum e ɓerɗe men alhamdulillahi rabbil alamin gandal eɗoni gandal ko sifaji ɗiɗi koko windete e defte neɗɗo tindine jangine haqqille muɗum daña ɗo yowi kono ina woodi goɗɗum ngal gandal ngal wona e defte ngal heɓoto ko e kulol Allah subhanahu wa ta'ala so tawi jomum woni kulɗo Allah Allah rokka mo ngal gandal ngal noon jotodiri ko e ɓerɗe wona haqqillaji pamneteɗi ala ko e ɓerɗe piɓɗe kuccuɗe e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kuccuɗe e Allah subhanahu wa ta'ala yettode wonani Allah noon kamɓe Allah ina rokkiɓe geɗe ɗiɗi ɗe fof ɓe mbawi haalande en ko jangete e defte ɓe kolla ɗum haqqillaji meɗen ganden hen no gollirten diine eɓe jogii kadi goɗɗum ɗum ko haala maɓɓe bange ko gandal maɓɓe bange hakkude maɓɓe e Allah ngal ɓe keɓiri kulol maɓɓe e Allah subhanahu wa ta'ala ngal gandal ne ɓe kuccina ɗum e meɗen ɓe tolnodira ɗum e ɓerɗe meɗen kala emen piɓɗo jaɓɗo gonɗini cina e ɓernde mum fo barke konguɗi ɗi Allah ina rokkiɓe geɗe ɗiɗi fof alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi kalannoɗo o wi omo haala ceerno radiyallahu ta'ala anhu e ɗiɗo manaji ɗiɗi ɗi kalmi ɗo ɗi ko jotodirta hen e haqqille e ko jotodirta hen e ɓerɗe o wi wa ida takallama fi shari'ati lam yazar hatta ta'uba ila al-huda mustaghfira aw fi al-haqiqati نلت منه تقربا فحديثه بالمرء يصعد للذرى so tawi ñande hen ceerno dawri ko haalande en diine ñawore Allah sharia Allah subhanahu wa ta'ala ñande o dawri ɗum fof on ceertata so wona a tuubi e bakkat mo gonnoɗa aɗo tima e peewal so tawi woodi ñalawma o dawri haalandema ko wiyete haqiqa kono bato keɗiɗen ɗo joni so tawi ñande hen ko ɗum o dawri keɓa e batu he keɓa e haala makko he ko alatina e ɓernde ma ɗum ko ɓadinede Allah
ɗum ko ɓadinede Allah subhanahu wa ta'ala sabu ittete ɗo gonnoɗa ɗo o nawma ta wonano keɗoɗamo aɗa wondi e makko toon e ɓernde ma aɗa tina ɗum e ɓernde ma aɗa ɓeyditoro ɗum e ɓernde ma ha so o gayni ko ɗum ko heddata e maɗa barke ko ɗum heddo kaddi gurdam yo Allah yoɓɓe moƴƴere koɓe kalanta en ko ɗeɗo bindande e naneten e ɗiɗo batuji yo Allah rokku en nande yo Allah rokku en jabde yo Allah rokku en gollirde yo Allah rokku en naftorade bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seerem ɗum alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم